Namar kajing dunasit palan na kabenta kisamla kibakwa balik pule hadayan nongston kinong yalam ka hinyotret Youth Council West Khasi Hills District menta kasngi hat majai ka khat atarik naila kilalait bani kendu ya ubak garot LSN Dayes IAS Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ban kerpat ya u ban tuklar lem bat ban pinsngau sya ka sarkar bakan kintiu ya ka jingdan jangkisen ha kajika pule dayan namar hadu menta kidan tangsan phau tili kisen bat kane kalabu jing namar kisamla kibakwa balet pule ha katei kajaka kidan omduna ya ka arhajar ngun na kisan tili ki blok hapo ka district na kaliang deputy commissioner ulak kular bu unsa simkhia ya kane ka kam bat unsa khot jing elang ya barok ki officer ki badai ki khon jong ka education Nakalian jongi ke HWC West Khasi District hagane ka sngi ke bomta hadin ka jing ujung lam jongi samla pule kiba kim yorung hangte dayat nomor hadayat nosan ki hadu menta ki dang sim sanpho tligisit te nakalian jongi ya kani ka jing ujung samla ngile kentu ye sa DC bangi ke parti ka baning kong galong kumba julong hi habarok sikata kaba katai ka dayat nomor baka ni don lightly district ka West Khasi District ka Eastern West Khasi District bat ka South West Khasi District nakiri lightly district ki bangi don kumut ba nakita samla je tang san phungut nakita de kumbolong ini ki snam bladap lagi hajar tam ki ba apply hendai ki bayo long tang san phung diligisit te naklen jungi guan ban tempat ya disi ba lakum nu bagian perkat pemai ya kumnu ban penrung di samlah ketika skul hangte ban pulih tu pentubit namta ban long kum kinong hikai kajing kwa jungi kum kenuksa baru kata ki dibai bejo sanpho daki nru teligi ki blok hapo jungi light lagi district lai kum bolong menta West Khasi Hills ka khamyar hagaju ko poru ngim dakran es pangkata rai hapo jung West Khasi Hills district ngila don sant lagi blok kabangi dang syuyo license lagi blok ke batmai hari larangi pet hagi blok suwais ke baki select kemud hadu menta ngimpat yo ya ka rimul yang blok ngimpat yo ya ki kandidat ke ba select na ka ramrai blok ngimpat yo ya ki select shan kandidat ke ba na ka shalang blok te kajing kwa kajungi long ba ngi kwa ba borok ki blok ni don betalang te kani gade kajing kerpar kajungi UDC ba saya perkhan nam ta kani te nakalian jungi ngila kerpar UDC lagam nu un skolam ki bor bahaneng ka ba ngi kwa ba lagam nu kate ka sit santhung sit deban upgrade syaka hispa sit ya kate ka dayat ke badan hanong stain knang ba kanong kajing mentoi nam ta isamla pule kajungi oi ngile keren nagi snam ki baladap ngi kwa hi kajing kwa kajungi long baka dayat kade kamdai bandan ta hanon stain namta light ligi district kade bandan kawe South West kade bandan kawe syaka Eastern West kenang baka long ke jenggerku nam ta samla kibakwa ban lejeh training namta ban long ban pentuit bagi long kinong hikai tege jengkwa ke jongi kalong ba ikermen skam banang ni syakmat ni thu ya barok ki blok ki badan hapo jong hilai ni district berkum juru ban extend ya sit kenang ba kan long ke jeng mentoi samla pule kibakwa bantu mentuit kini kai kata kade kajing dawa jung seng nakliang jung DC ulokular bon sim khiai kini unyi penbek barkham tam leng ba ka district level education committee ke bakidan kin sapenso ya kini kajing don kam nam tai khun samla pulih uthi hapo jang West Khasi district kata kade kajing kerpat kajung